Na divnom podneblju opštine Kovačica nalazi se turističko-rekreativni sportski centar na kome glavno mesto zauzima ergela konja koja broji 24 grla i to lipicanera, Engleza, ponija Šetland, Vels i svi su oni obučeni za jahanje i prezanje. U okviru kompleksa nalazi se i mini zoovrt koji je stanište mnogim životinjama poput nojeva, srna, srndaća, vijetnamskih prasića, patuljastih koza, kao i pernatih životinja, guske, patke, paunovi, afričke labudaste guske, ćurke. Crepaja se nalazi na teritoriji opštine Kovačica i udaljena je samo 29 km od Beograda. U sklopu ergele postoji škola rekreativnog jahanja, akrobatsko jahanje, vožnja fijakerom za decu i odrasle po selu ili parku. Takođe možete uživati u prekrasnoj prirodi, u šetnji kroz park koji zauzima površine oko 4 hektara. Prekrasne prirode. Ljubitelji hrane imaju odličan restoran u blizini i to domaća kuhinja sa vajatom, baštom, muzejskom postolom oruđa za rad. Tako, dragi moji, ako vas put nanese, obavezno svratite u Kovačicu i posetite ovu predivnu ergelu. Ja vas sada molim da me zapratite, znači subscribeujte se, pritisnite zvonce, da vam stižu obaveštenja, ja ću i dalje nastaviti da vam snimam. Pozdrav za sve, do sledećeg viđenja.